Ka Joint Action Committee Against Umngot Hydroelectric Project ha kesantrik menaitung kalapan pawe gajing persya ke bajur bandan ya ku hakawa umngot na kebenta ban penmi ya ke boarding elektrik. Namar kipat ba ke baim da ke rep kindu no elaki jaka rep bat kan kta ru ka kame kaji jong gitu ke baim lengba ka kam jong kai perthai. Ka Joint Action Committee kalapan pawe bakipat ba narilom khasi ba jantia ki ba kentup ikinong rep kinong sensyar shnong bat kiseng bhalang ki persya jor ke project bat kinong mailat ke sarkar baniat chaprang ban snai ke project penmi boarding. Kilaong balada den ya ku gijaka kiputa ken syatap lot ku bat kinong rep ken yap thangan lot namar kin don show gijaka rep bat kila dawana ke sarkar bakadai ban pensangen o season dan dengan project penmi boarding. U Vice Chairman kini ke Joint Action Committee uba api mukim ulaong bakila pha ke dorkas jo menteri rang ba ke jelau Konrad Kongkal Sangma hakalai terik jemang arhajar arpuai. Hendrai haduk menta kim shimlayo ekano kuno jubab no bat ke Joint Action Committee ke dawa ba menteri rang ba bon aino ek jubab jong balada udang penslam. Ke Joint Action Committee kan sepen digikam hagi gisngi ki banwan ya gejeng persyajur bandan ek ha umngot. Ban chupen kan mau kajing temu ke Meghalaya State Pollution Control Board ban penlong ya ke public hearing ha ke snong siang khnai ha ka praterik uyayong kala pulam no ha ba dagi spangut kipat ba klemi bat kim shimla ailat ban penlong ya ke public hearing bat kila penpau kajing persya ke bajur bandan ek na kwa umngot ban penmi ya ke boarding elektrik. Nakaleng jongi station pa janji health te kisnong gibadan harut khamtam songteng kadarang dauki itu laisnong la de ki main tourist po kai de jangi te omduna khat aspa ne khasan spa kiba imja ha tourism par kane ke chuba ke jongi ke JAC chau chief minister jongi balada ulayo ya ke city ke milapha ode bala chubab no balada udang ya penslam balada ule bom senyau ya ke city ke memorandum ke bhingi lapha kum ke JAC ngimla ba chusngap nei hagene ke si ke banwan ni ke sashim ki weipat kilat kilenti pan penpau syaka sarkar bat ki pat ba hi ya ke jim persya ka bajur bat ka jim persya ka baklan ka bakum ki trai jaga bat kum chu ki briu ki ba im na ke kam hasilan ter jo kawa umngot ki ba jam persya na karam tekai ke bapau hi na ka report baka sarkar ka penmi ko bangi ya kilat pakai kubor ka mau penmi pagi dan du CHR live spa live pratali kinong iyo tabangam la ban pediam kata ke gawai marka ai ka bangi na syam na ka jile ka sarkar ki dai gichingle ki basule na basyong kim dai ki pawan le asai tanga tharai tada ka sarkar ka da le agir kom ki badai ngatrai kanong chin si cha live spa live prai ni dai ki nong rap ki dai kita caka ki badon caka harut ko amot ngirap amta te kembang long ye pi bangi persya namar balai la ka dan ka ya kene kadam baro ke caka repkin sya tap ka te gemut mangi ki baim nang tu tingi laban cap thangan no ke ngadang ila du no ya ketika caka ka ngirap te ga hape dai bak to ka jingkeli ka baar ka piong ge ki tmu na ka public hearing mo kai ka bangi ngiti pi kalong ba ka sarkar ka kwa banyo ya ka environment clearance tenaga yang chungi namar ba kumang ye pi bagim kwa ban pediang ni kene project no bagi setu kan kata ya kayap ke im ke jongi tengim kwa ai bagi ke project kan ya syakmat tengi kwa ai kalong ba ban si pensange be si sendon ya ke project tengim kwa ai ba kata ka MECL ne ka government kan yo kata ka environment clearance ade u dan buram yo emele makonro dan buram yo emele dan buram jangan thain wajan tiaru penok na setu jo ini ke kata buat project si post nam kelaya kalau jing persya ni hentai ka sarkar ni le betul memang dang yo dari sanction yang di projek ke bahaya tegi ni igam nan jingmot bat sa kawai ka ba susi susu ya ka jan health kalau ba what ya leska project usi MD no amba ko jimi apa yang kita nang file report ai go press statement te ka mentoi ni macam mentoi ni go umat nanti sekali kini dekat kata do ke senam jong ini nurat bagi besar masak